Jesu Christia thono tak tak mahia chidon nam chegin tampi teni chini donga hi azia ka hi le nungzui ten Jesu Christia thono ni kele si pingam lo di hi asi pingam jia kwa Jesu Christ thono tak taka wai pe na tung tak tak mahia wai jaka nungzui ten le hangsan taka si pingam hi chi dong na ipeseka himale hi china ngai to khange ya Muslim ten le agin now asi pingamwa wai jaka asa kho dikai diam uchilawin Hindu ten le amau gin na jakin minang te hin na pangalanga pwa wai kele hilowina agin now humpit na dingina asinga pwa wai jaka amau sa khwa dikchi na idiam e Christian ten le e Christian hi na isi pingam changa e Christianity pen adika hi china idiam hilowna chidinga wai jakina igin na isi pingam changa igin na pen isa khwa pen adika hi china hi ke a wai sanga poimo zoile hi hi a yai gin na thum ten bangjia ka amau gin na si pingamwa a motive pen wai pen tungtonina gin na pen adikle diklo sa khwa adikle diklo pen ki thei chang thei zo hi bangjia ka Muslim le Hindu ten hangsan ta ka agin nau ding pil si pingamwa azia ka hile agin nau asi pi chamwa wankam kai di kilamen hiwa jihad tungtona uchelowina asa kho khangdi asa kho pungdi agin nau hat sakdi chehia amau men nang le amau pungna nga wai tungtona singam hiwa Himal Christianity atom na mama le alamdang na mama hiya mani me nangom lo mani pung nangom lo hiya adia kin nungzui masatien Jesu Christ sia thono na hi achi layuna wai thu gen layuna amau me nang le amau pung nangom lo azia ka hi le wai again wale sina tungsak tuei zo hile le amit mama wamu akhun mama khoi kha ko wai Jesu Christ thono pen ge na hi zo wa amit mama le khun mama khoi kha thilte ge na atung ma hi achi ja kwa wai tung to na sia na hi zo wa amau men na le pung nangom lo wai jiang ma ina peterian le nichina na ge na kamin mama kamu ka khun mama ka khoi kha ko phwa thum tang thu gen ka hi ke wa wai kamu mama tiu gen ka hi zo ana chia Christianity anat lamdang na hiya mani me na le mani pung nangom lo himale adik male atang tu ma ge na wai cp ana hi zo hi huchilewina Paul hin khwa ki khena tungtoni na Jesu Christ sia thonon ma hi chi again chang thia wai le hiya Paul in Christian te soya thadinga del del hiya himali Damascus zona pailai takina wakina salpuka Jesu Christ sia thonon pen tongki mai to wai tungtoni na ninanga zuzai jima dinga ahin na ting pepa penina tuna Christianity adinginon pia a Christian minina thwaka Christian minina persecution te kya leina si na tan atuna hi he na ki khek peni lamdang lo mama wai tungtoni na yei Paul in Jesu Christ sia thonon pen thon gena patina Jesu Christ sia thonon mai chi amu chian thea gen te na dingina tulai takin Manipur boy na tungtoni na sa kwa vai tun gen zole ICM pa zan khatuina Christian ka hi chi on gen en amai te pi te kyanga Christianity pen dik pe na hi hei pen ma dik hi sia thonon Jesu Christ ka on kilaka wai tungtoni na ki Christian ka hi chi on gen en ain khon khen mokle wai ke lei loina amai te pi ken soyu hen lan go to hen lan thatna tanon to khen lan kwan wai lamdang asake dia wai ke lei loina i prime minister pa Hindu adinga vocal mama Hindu te toisak mama pa zan khathuin angai to nan khekelan ke Christian ka hita onchi mo khenlan a Hindu piten go to helan soisa wen thatu helan Christian minina wai kwan lamdanga sakedia hemuna ka genu te le hiya kwama zuaw phwa to ma kisingam lo de hi ai kilem mani phwa thum tang thu ge na kwama ni hinda kipengam lo de hi huchilowina kwayam khathin na hin khuwa ngai dang ki khek vil tungtoni na Kwai tungtoni na mi khat ginta na ang ki khek pen yei peni adik ma mohi chi gen chan thia wai jakin ya nungzui te si ngam na le ya Paul ki khek na tungtoni na Jesu Christ ya thonon mai chi mu chian thia ya evidence te na mu zo nungin nang bang na lo dia gingta Paul ba ki khek vil dimo ai keile agingta khin na hiya le Peter te banga thutak ma ding pi le si pingam dimo